Sin bahúna go dín crescent, ba sé hafa J mama sin am sin. Sin ceart leor. Right, slen. Come on, Joel. Just Daniel, Skerrit yn cri mas am ni iac yma harib i tu. Hila gwyl come yn nervous ach Angel. Du cat giliwr. Tre ma gart, ni rwy'n maswd an fan sin, sinne. Oh, an siad al tu. Dyma'r myfalch yn ish. Dwi'n mai touristich ni steni. Ma Calin. Bwyl tras na hartar amlwn. Cynta. Hi, Janjo. Right. Well, Lama yn siad. Nish. Gyrmahad. O jas gyfyn sio. Te, crydym. A mynd sy'n gnawch. Wel, by'n sgafdio bres di ag yn mynd i cylior. O, ti'n heit ys mo. Na hain y cain ys na sych o'n cain heg nam cain y chwilio la, ne? Hag yla ti'n reit. Os ym chwi fi'n si. Fi sy'n gobr bob mai ffein blin to hyn. O, rohon ish. Gaid. Gym lo clia. O, go jas. Agus, wyl ti sy'n sgal gyffol? Neil, da mae gymryd mar fan ystor leri yn ish. Ein rod o gigs ceol ga himach di carnachta. Da eig sŵlacht mor y bwynt leis. Sy'n job symwyl. Agus, gyd i agor ras na rŵn, hw? Da mae ffanach le Carol am y winter. Fi mwydyn sio ar sir o'r owan ar fi mei og, agus fi mae gwnig i'r hacht o'r asio am egin. Wel, da sŵl ygwm gwmwynio tu soltas cybi. Col na leri sy'n sio. Halan sy'n. Hi, Janjo. Hello, Rist. Diolch yn berswel o'r sy'n. Cynti? Wel, ani gyd ar isyn. Te. Gyd i'n doi? Ja, sgiad fadda. Di'r yn gyrda ni jas, da ti? Ai. Rory? Sia. Fi meg i lawslat fwy'n tarisgyd clor sio. Cyn cion? Wel, tos agad hen, ond can fwy homogenesocht, sa chweltocht. Cert fwy? Wel, ni dod i'n gwfelyn. Fech ceis no ho agam hen yn fel eisiau dostosio yn belg sio agyn. Cyn ffo? Wel, ni dod i'n gyda'n eisiau le mwyntir na hoti sio fe heg eisiau le rwyd mar sio. Wyl tu rannach wyl dini Erica masg per lucht eisiau dyn o'r rodegin? Ani hyn y fi e gest agam chorbi hiror. Sian trwy'n o'r wrth y rodegin nis lwyha. O'r tam eisiau dirach er ti galistach yn sy'n ar yn leis yn ish. Eisiau glor sio? Sia? Fi an tarisgyn sy'n agad le bresig ys siachtan. Agus dwi'n ar lwydwain rydl am lan me raig leis. Ta si roi arnach yn ish. Gyda gwres go siwdyn is. Ni malis bachlor. Is je cael deur nog een isje gan achwyl? Rory, na'r chwrs o me, stop! Oh! Lars wat de kakelor. Oh, Jesus. Rory, dat is er air for you on a second. Oh my god. Was I right? Get ahead. Lars, an feidir le bugge. Kam ik de hort in hospital? Je bent de armste. De agel van zich gedoog look. Katrina? No, Rory. Rosia? Niemand aan het hand. Laurus, den i'r dair i reis. Wel, ni'n siarad mai gyda gyda'r harlan siya. Tam eisiau gedi gro y fi yn sio. Right. Sian Connemara, catering. Ni fe eisiau dafod yn y capri yn ymwyr. Right. Wel, sy'n gyd sio. Dyma 10 thyrsa dan jiram sian. Cyfeid weilig sy'n chys med yn eich. Ni'n rhan o cwbl capir e fel. Dyma dis mwyn a cwbl capri gest yn sio. Oh, hi. Oh, hello, Mac. Kijk goed als dan ja. Wat wordt ook maat? Lassie, Rad. Wel, ben gewoon los hier aan zijn spuigs kan jalsen. Daniel McLaughlin. Oh, kijk er een shirt ze. Wel, je check een nul, maar je gaat het zeggen. €10,000,000 te pas die keer, zo'n woord. Ik zie een heftig op bastard, man. God, dat is een oefas. Ja. Wel, je met Asha, een goeie kind. Zo tot de baan niet maar zin. Well, no, actually, to my sound. No reden? Yeah, well, for my head, boss, chin good. Wat runner. Ja, gramat. En je groot te verbachten. Njorg is nog goed, man. Kun je me guischen het. Dat machine. Ja. Punt aside door zijn hike, dus uit keer kan dat doen mij. Wordt geen slides uit? Niet wij, gramat Mac. Ga je mij boelen om. Kijk mij riesje. Right, slow. Sloan. Maar beter niet zo ook kijken hoe naar waar jij moet.
Hi. Was ik het eentje één toch elu een bloody madhouse sin. There my matron. Well, tá anri réin sin. Ogre my head. ní hiigim ceidir mu ortha fiú. Brenna, ní lis ag duine bithe agan cén chuí ag an Nancy rudí níos mórína. Gus ní bheis, go dtí go bucha sí os budí fón a glucharin. Nach le ceart am ciúna. Was ik het heen rina, niet de sam. Just niet de sam. Sket sa tal am ceir lei sin. Tá a cinse go sé brista. Ráis ca kilogramad slán. Hi sir. Cé bhí an? Rúí an stáisiún radio. Chirtaí an banistar a dheallarchan. Cé bhfuil go sin lesa? Well tá mé bhór banistíocht an stáisiún. Is me an caiirlach. Ó, tá sé sin samú? Well meis. Tá. Agus bhfuil a ggéir rud a céint eile samúla chluisteáil. Aber leat. Bhúil mé leis an mac sin sa foberbal, agus is cosúil gúil sé hééis a thachta éireach le garid. Agus déirhann an ngáisce a bhí aige, go bhfuair sé crap ma. Sin aibetáid meach Susie, ná nach míon ag ach gaisce, agus ní minic a bhíonn sé fír. Ach dá meach sé fír. Aber leat. Well, beidir go gceanóg sé an gó heicní weit. Rud a ligach duite Angela agus taig ó diránna í goráis. Bhí sé géirí é cheannacht wa tanna nach ra? Bhí, ach fiúháin dá mechan taige aige, gus ní mar rá go bhfuil, ní étain é dhéal. Tá ardú cuairte fáte Angela a chur an coscarm an gnóisian ná an táras sanna dhéal sa líne go mé reis go thomlánaí. Ach níl is ag meach é sin an bhfuil? Níl, ach... Rinne mé amad an ó uair a bháin. Níl se go dúras go líca se go mé hen ríist. Céird faoi. Dá meach dlíadár aige an bouta seo. Níl bailach ar dáhan go lícach dlíadar dá áit mar sinna cheannacht, le áardú mar sin ir. Ra chuí Susie is 50,000 hasins weim. Ní thuúrach meach a 40,000 gom, go an 10,000 tá í hánaige. No bí búr a faoin 10,000. Tuach mé sé réiteach maidir lei sin, agus maidir leis an rud eile. Bhíon dlíadóirí agus dlíadóirí an, nach míon. Níl is samú ag an pódach le tú a bheith gobar cho gard an bhain sin, Mikey. Jesus, just lagas, Mum, all right? Well, her a leid bín mi hálann se freisin. Right, cad bit agi? Cafe agus toast le dá. Right, agus win Mikey? Fry. Right, ain't you in Yeah, put the tea, lead the hole. Right. Bhí sé go dáas agus smuoine bhart an job nach raibh? Yeah, well, Tom Long cínte go raibh chuid fá na hain aige. Céir tá airt ar maidin, Mikey. In an day. Céin fáhanna. Well, le tusa all a rash to sack leis for one. Mikey! Oh, Jesus, Mum, ná habar nach vecin to it. Níl wai ach gorgeous. Rinne sé é sin solar dom an lá hana. Yeah, right. No, the coffee is contained milk. Gur mágad. Tá áar an goil tú fósan seo. Oh, yeah? Tá. Bhí mé smuoine fin méidir bhí áráid níos luthe. Fin gó agus a chuig go seaftal an farsinú. All right. Brenny, níla me gur marróna háisteach do nó ach... Ach, ceirt. Well, si dtíar gur méid smuoineh agus... Well, hín sé ceart nó cóir go bhuiocht in a bhile rud mar sin. Can I shoot twara? Leabhar le líad ó faoi. Well, for my core like námach níor tad bhí man éana seachas muid airgetíú leis. No way. Wat sinna dúte? Well, no offence, Mac, ach beidir nach cuairú an cóir is fearr. Tá mar rá leat, bín cuid na dlíadóirí sin cho leisciú leis a bacha. Mas tú? Tá me cínte go, tá taithí bhá amsa ar ó mocht aibre. Well, mar Harlandse, tá múna tar glúch rums na stíadach le bollam, leir dí flé. Well, is rud mai sin is tócha. Well, feicemuid. Ní bhaim seach múid aige dát leis. Brannig, seo ifir dlíadóra úsáid an féin a gcónaí. Tá sé anhá, beidir go bhíú chud glécha ar. Nítach. Aber leis gur mé se thugan igradit. Beidir go mé sin an cóir le chuirt. Gur mí má hadfi seo Susie. Na habre. Hello, ríist. Oh, hi. My favourite. Siochan.
Ó tá brún ar bhain. Tá tú ceart go leir chuí. Tá cinnte ghfuil tú tí thuirse géist leis an scéal céanna chula lá. Well ní hé nach bhfuil me sé búr bhua ach scoití. Tá sam a chrí, tá sam. Hey. Tás an go se go lúntarta. Bhil sa cad a hain. Tás tín brí sé begwit. Beidir go an ceartad. Sin Nancy hoig an target tal riimiisi. Agus súnis go get mis mu tú. Caid hebbe can rud is méon leat a bheic ach sinné níirne. Sin an fáram a go a hachan sníar an target agam. Is cum an sa dáfi dot cuasí airgid. Tá samscoil mis €10,000,000 wat mar depositar gnón hecní agus chutas ar mar go bhé. Níor lic. Cum leisceil? Níor am ná an marga an orga díanais. Cit a geiste? Na mis sé sásta leannach de ráile sin marga a bhí gentain máthatasa. An gnó dhéalm í mé? Se. Agus ce fáis? Má ghfuil rudí níos fear má hih cosí airgad ó fí láir. Tá gnóir fáhait má tá dhéar bheic ar brais céna a bhí socríin. Lúdin $10,000. Ar nó. Agus cit fi mar mai dhearra? Díla mé duine cin teile? Scris bh $1,000,000. Geftú a go deirigh de reis cholúas a bheith agam le tuairteid? Futéana atá sé ach fan buoch a dúr a freigra gom cholúas is féidir. Stána bheic. Fi bogisteach níorlamsa. Céirt. That's agus meg. Well no, ba mac gemacht a réché. Sceap mag méid mar se go dés. Tás ní bri sé begwait an teach se rinlas. Yeah, right. Tá rénagus ró se soch sean le edighors chop hain. Sa sin níine rá, tá ma heapag me bhreála an sírse. Tom cinnte go rá.
Well, kif għanna ħmana trialas? Għafa tamlin il-nħi? Salja, or 19. Tistakus misha? Well, beorm lawers leis na calini fwy. Oh, kinte. Għsmul mai fajba kubxin leis? Okay, is tocha. Oh, groma chriju. So, can I to my go? Well, vi mish kep għamach spasen xo, għsto semmi. No way! Ah, Vince. Jane Dermot Katrina. Well, na fejtach xa. No way. Nix istor. Wel ta' sulham għamil Nancy all right to Daniel. Bien mudi gwiveri son xolli la ta' sedeshin. Nan lagad ju għare. Ag su hejn istor, nietu ċevej skort saħan għedit. Lera firnjach, Neil. Għahore tresh. Well, chul hort a harla. Xan mud ismas fwy nog narim cyntach me hyn. Oh, Daniel, kich o'i niera o asyn. Wel, amach se adfi am kich o hulk gys a fi rodi. Beig amach cawr ffaint am jagos, sians nach mach si riri yn ish. Brian istor, tas ag chwyl gynnig yn norn to de 8,000 diel ganensi. Gyda 1,000 mach ydwar. Hoi. Slanach. Slan istor. Right, sy'n euro fi chyn sy'n hems ma siad y hyle. Wel nil sam berna bewna basti cech fwyl fferboch sy'n ymach a copal chod i byn cretur. Agus mar war i mi o'n i siwrd o ta'n angel agus taig o gerion haid. Gyda gysda dwyr? Niet mar o'n i sy'n hemas. Ach gwydi fy'n 3 war yn oed di'r me meitsin. Wel tog yn ffes o. Ni angel y behef har ymach. A ha mwys i sedesyn isgyffi haf ac at y bastachin. O hymwys yna, ma isgyffi waith brewn o'r der hwyni. Godyn tro. Ni rhaid iach o sgyffi tŵ brewn o'r serigys fitas a chori sianne. Nid a hyd wach o setra hadalagus ei ffos bo behioch. Sglitioch. Mwnt o cyntyn ar bargach a chydel dan tranonach lach y seir. Ni fe yn holi a sien o rori. Ni mi sian cynol dyna rhaid yn chwyd dŵl gysi nŵr o wwn o'n ffon me. Wel, tys ag o ligan o sy'n lawrset mar sy'n. Heis meid rynnu to ronio. Sian ffog yr omes yn ostdil sy'n hyd o Katrina na gyro sian dygonig dy grodi yn sio clorch o'r mach nach rom e sostilis. Ar noi, ni chawri sian bygostia wal eledion fyrna fe catja chart. Ni chawri sian sy'n sy'n sgel chwrbi. O, ni môr do hini fe nis profesiwn tan sio. Wel, mos i cancer profession toch te tamwyd. Cert fi barge al steach sa studio, nyr tha creultor i bio ar eir. Wel. Ni locht at fwyd y be harlunio, siachas ar tein beidir lawras. Ta tusa igrych a leac a'r antani yn sio chadin. Bwchodid cwyfnw ar sy'n. O. Well, fair play to Wiki, and job. Could you hang along your lad? Eislam yn eisne orfa second mal far. Harig tusa an job shot dumse, mar gar ceaptú gur balla cliste a bheith ann chun an ceannas fiaráil dír van céile. Agus B, mar go bhfuilta géirí de bhalacha dhéanamh aráis ag labba má bháthasa. Na glach mise leis an job tuis go bhfuil an targad wem agus sin so ná bíag súil go bhfuil mar best buds mar chuid den marga, all right? Na feici mé mór acu. Wel, le sgil fada i'n o gar, Daniel. Ta mae anchor mach y niw fwy'n gifas a hysbon Rory agus Katrina chumsa. Ca me ra gychwyr Rory idus arm, ach ta ceist wonwsach agam sa fwy ompa Katrina i lidion go generalta. Cychwy. Capam gwyl ffai be cilia chwyd yr os. Na ryd. Nie cachw dws ar y sgil mar i'r siwr ta mae'n eich tas ag yma gwyl si gahanwach ag y jab, ach mar wan y siwr ar y stasiwn sio, fe'n siag sŵlia wadnis mo mes o ehi. Carlodd y gyntian o fy sy'n gyda'n? Gydyrach, fec y chwmsa gwyl si airhia y wad ro hotlach. Cyd fwy angla cosa brisio lawras? Gwmyd esgil? Os ta si omrcach a fe sŵl gylian o rai gobrygys tŵ y byn mar a ta? Wel... Toi cwpl siacht yn sir? Wel, walan tosbyddiach amach lach o cart gylio. Agus tiwr eisiau sy'n jes chwmsa, jaila la Katrina. Ach, ni ffedio gwydi ti yn cwrdd mar ffadot, Sgan fo? Wel, mae ialar yn meid to ar der nis fwy dy fen y fe i mi agus... Leis yn i'r na ein siwrth o lawras, chwyr hyn ffod riven distraction. O.
Sin fi €8 ceach cent mar se le. Bhfuil rinn tú goiste hart away. Nach cepas in scúlaón le díananig daine me gláchlam faoi láir créúr. Gona lédí sib se bheith bain teir bheits a chuite se blodí. Go leisce? Díana mé nírinne let. Ní nach mu dínta sa be go haig ach fech mu de súla be gan níos fearhte. Go dtí fao bhil tú cantí? Tá me cheapan is gur mátá sa. Níl clú gom. Brenn, na rinne Daniel go féidir ce se bíanana. Gear bheith bain teir get faoi ró an near botin. Ó betir na cheart dat je anrad a chlóinn dúisiid fel away. Dins met ag nadidir cún mai bís hall né Daniel don agad sin ahhaid. Ceirtainna seirta bhean. Dins Daniel dahaide agus pádar faúda, agus bhain maon chláigin dúsa. Tuid mar an na braide. Tuig boga bhean, tuig boga. Mar na bhs mis réile a mastertin. Be se le fúil. Gur mad. So John Joe Daly, ja? Wat kijk je appacha? An bhfuil sé có heisteach sin? Ja, nílach. Well, dat is een kinál diffúla stocha. Ah, well. So Aberlin, cén chuí raú letain. Oh, ja. Well, dat is als een gnóielum. Krijg je na krijg. In áíre? Agus céir de ceapan go sin? Níl sam. Want daar wordt de wankins niet rustig me. Ach, ik naam kennen. Wat is als de kleinste deel van je toes. Agus am bhfuil tusa sásta lei sin? Wie? Wel, tástai. Ag lí tú ar declan fós? Oh ja, leeg. Agus tá se rudí sort amach mar a weekend. Íntach? Ja. So, enos, ceart an se let bheith fachtin in le John Joe. Ceart go leir? Cén fá? Mar an seanna níos tamsa John Joe, dúr an go se dhéanana 16 seas leabban in leat. Tá adna watha ar mar sin. Ach, chuní man áit, eh? Ons ma hanrú sin. Ach, maim tú gur éalú é éanam, tá míle fáilte rúteag maachsa. Gur mahad? Áma be. Oh, go me leis ceall. John Joe, hello. Tá sé ceart go leir bhí mecirtí amach ar aon chuí. Bhí? Ní bheith mé déanam bhfuil le nacht. Wel, feic ma morgen, mar sin. Feici. So, dat tú chuir simman firdí sin in na siúil? Ar éad a chala sé muid a heiscí. Bhí tá sé de sóir lúsar a riamh nach ra. Fues tú es a leanú. Fan go asca man dar is tasí go ligi ma mahalgaí bhór. Fáilte ród. Gultas a gáil? Tá go tusa ar go na coiste mé. Nó sin folóin eile faoi Nancy agus plis go me. Ó tá brona am roií. Cai se go gapan tú go bitseach ceart me. Ach tá chuir sé acu. Se fós caiins fu agus si imi cheirhí. Stoch bhfuil si anna bhórtha faoi. Tá sam, ó sé seair stechar mar chaidir le Vince. Níos an cecho fád eiles na cuasas leis. Beidir go dúcha bheas ar rudaí. Béidir. Ach má tá mis agus Vince le bheith le chéile. Camt bogar ag síldar go héna bhain. Seachas na Cailíní agus Nancy's na Cailíní. Gus ceir ceapan Vince faoi sin. Ein tín Vince lumsa go hilis go homlan. Fiúman bhfuil sa go héin faoi fós. Right. All right, tá teachta Jerem. Bhís dehaig. Well, cogur a dain, ce fábhfuil ar goid cuasaí gnó i méle fphobal? Well, níor cheap mé éis go gurach túrmaí bhainte na háte seo is teach ná amach chuirta haig. Agus ní chuirinach an éidir dacha bhfuil sa de... Cuirin sé dechar a bhean bhacht agus, well, cuirin sé sin isteach ormsa. Brenna, ní lám agamsa gon chach se. Inis, mar a bhiste leat? Na habalum nach bhfuil tú an líd óir fós. Mar tá ma de leanach de rai leis an réibhúna. An foreclosure. Tá bhrí sin is lumsa agus le Angela an náitse a seamach. Agus an gnó heicní freisin.
Éis tú sa limsa. Aire asta chuid caca mu sin is má fear, agus fág mór san. Yes, a Taurasoni ní, Yes, compórtecha. Has toch, wel, da gan i'n eibrach, sechas sin. Go macha derin! Janna hossa, a wastard. Janna! Nis, lleith du colo y lebyn hen yn ocht, a cwyn nach me si wad belad. Agus o dalia, cwyn dy fel mor dwntio y siamach, walad hen. Daniel. Jesus, what the heck going on? Daniel. Come on. Yeah, or Carl at the head. Daniel. Jéirn se go leir de flétas an gan mu se bheith corda do chuid febanna. Cit go se lei se? Sin am ggólas a go de bharnaí. Tú héin agus Janet?